ثلي ثيبورين السود منصب اسن السبت سين يناير 2016 يوث لاجونس الراسورات ذي ثبودا ذي ثغيوانت كيلوين إلولا ذي الولاية تيزي وزو بلا شك ذاين أراي السفسين تاعكمت غفي مزدغ تغيوانت كيلوين أكد ويد تدرين إيدي قربن إيمين أسن تسنقس ذو نقل أري عضلوغن ذبوزقان أكنا ذو السورين في كريا سنسن ذو تسويلة النظام لاجونس كيني أتبع ثقبنيت الله يسعان شوي مقارن لاغريمون لاجونس أغريين أدنسل إيماس مالك بالقسمين يلين لاجونس كيني أغيد يسفهم أين يشدن غير القديشيس. C'est une agence générale d'assurance. C'est un agrément de la SA. Je travaille pour le compte de la SA. Voilà. Donc c'est les mêmes Les conditions mêmes conditions qu'une agence de la SA. Donc La seule condition, je travaille avec un pourcentage, c'est tout. Sinon, c'est la même chose. Voilà. C'est les règlements, c'est les mêmes avantages, les mêmes pour les avantages, remboursements, les mêmes pour c'est le la remboursement, c'est la SA, l'expertise, c'est la SA, l'expertise, c'est à l'échelle nationale. Voilà, donc, c'est la première agence Guillouin, voilà. امشي السوالير ثما يقين قيلوين كشتيني. Ça m'a quand même, il beaucoup de potentialité. J'espère que c'est un monde qui va être développé, Inch'Allah. Ça a une assiette l'allier, on va le développer. Bon, il y a plusieurs villages. Voilà, on se le service d'assurance. Inch'Allah, le service. عندنا لو كان دنيني لاجونس كي تزقاد ازال 100 200 المترات غفت الصفت انت بودا ذك